Bardoş elibistin namilleri жаңы biikке көтөрүлүp олтурат. Kırgız ve Özbek halkını bugünkü mana şunday mukofot bilan Oş halkını ayniqsa mana şunday mukofot bilan tabrikleyman. Oşol tınçlığımız bilen, oşol beykutçuluğumuz bilen, oşol dostluğumuz bilen sıyımtanımız gerek. Ошондой эле бул долбоорду ишке ашырууга салым кошкондордун баарына Ошлардын элинин атынан жана жеке өзүмдүн атымдан терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз.